Narumpayu Neoskum, ka channel nam daki padba, ka briyo nyotar. Ka District Consumer Disputes Redressal Commission DCDRC jang ka Raipur Chhattisgarh kalau hukum ya ka Maruti Suzuki bakin ai ka batmai ka kali Grand Vitara ka badan ya ka engine ka balong ban pendankam ya ka umpanyang E20 hadin ba uniu briu ulakam balas niu ka kali jong u da ka pendankam ya ka ni ka umpanyang ka bakle ethanol bat ka petrol ya ka ni ka hukum la penmi ya ka khat sautari jong niu banai da ka DCDRC leng ba presiden jang ka Uprashan Kundu, baru Dr. Anand A. Varghese Hadin, belabu ujo do Dr. Premraj Devangan, Persha ya ka Maruti, bat ka authorized dealer ka Nexa Magneto. Ka commission kala hukum ya ka Maruti, bat ka dealer bakin ai da ka kalithma ya Dr. Devangan, ka balong ru da ka Grand Vitara hi, da ka juk ka model, bat ru ka badan ya ka engine, ka balong ban pendankam ya ka umpanyang E20, hapo sapsan sengi dadu balapan mi ya ka hukum ladam la ekani ki haban siu ya ka dor jang kali ka ba khat prapan ar khandai lak tengka batru pakila ban siu da ka ba ujor ya kani house nam hajar phulai da ka bran lang ro bat ka bai RTO ka ba silak prapun re haja pras pa san pho da ka bran lang bat ka insurance premium ka ba life saw hajan re pa saw tengka ka ba mut baro kalapoy ar paulak san pojar saus pak knai pesau tengka la pharu ban siu silak syau ba ujor nakadau ba la syak pen sitam ru nakadau baka sneu ka kali da ka bran lang ru bat ka bai yale mukodama ka bash pojar tengka bade kani ru hab ban siu hapo sapsan sngi nado lepen mi ya ka hukum nakaliang jong Dr. Devangan hakajing ujor ulong balathet ya kani ka kali Maruti Grand Vitara IE Strong Hybrid Zeta Plus house name ajar pulai berhadin kala pendik no nakadau bakam long bha kajing pendankam ya ko umpanyang E20 kabalong ru menta kabashna kali da penmi ru ya ki kali ki balong ban pendankam ya ka E20 na ru snem ajar pulai bat uba ujor ulong baulahap ban drain ya ka umpanyang bat penkhot ya ka tangki bat menta kadang sniu hi ka kali ka consumer court kala hukum bat kala ongru ba uni utrai kali ulahap ban lejbu ya kani ka kali syaka Maruti Service Center ban pensiona ya ka nakadau bakala sniu bat ru bala aidau bakani ka dei nakadau jaka umpanyang bala pendankam habalej ya kren bat u Maruti da ka badan lang bat ki dealer amdan setia batre ban ai da ka waipat ka kali ka bala penbori u bon lej syaka consumer commission ka bala menjur baudan hok ban ya ka kali ka batmai